anin ge ije ushtoyin jinewabik se magut. Je yayin ge abstoyin. Kichaya. Nissen mina apta kunni 1 meters bagwani je abstoyin. Nishtam ga maji kwaswaj wendan chikashki kwatek. Mataso shin gotaso ni shinchin nebweganigatek apita minchichin apikwajigan unjeje ukustoyin biwabik ditbiginiganan. Nishtana ako nisimitana ni shinche nebweganigatek a quarter minchichin apikwajigan iminik ni shok ije nanimitana ako niwak tabs ije jinewabik se makut. Bejik ako nanimitana centimeters zububichigan Chiginawabi kak kikwaiwang ako ije gitising. Ni jok ije nanamitana ako niwak madwesichikanan magut biwabik ditibiginiganan. Bego ije wi atoyen dapshko zeniba kuma ako kwachikan kika abichtun. Ke abe unna je abchtoyen. Tipa biginigan bakwanigan ushibiganak shabuni ganesan Ega shak bakwanigan mushagan, kashki kwasun bikwaigan, tipa biginigan, tibeganak, bakwanigan ukoshki kwasigan. Mazinibian anin ge ijinaguk iwe jiniwa bikse magut. Iwe ga mazinibian anin ge ijinaguk iwe jiniwa bikse magut. Iwe ga mazinibiaman danagun nidash anin ge na biksingin biwabik dit biginiganan ima giminimi ugutas. Nishtamige ga maji kashki kwasowaj damche guayakku kwasowak shigo ahpi anikkendaman oshime aninta wigwasoyin mi gejigatek. Guayanch tun init tab shigo biwabik ditibiginiganan. Shigo biwabik ditibiginiganan gishkishan a quarter inch apikwajigan nisin minchin je apit tabigak. Mige ije je abchtoyen je nabigutoyen ine biwabik ditibiginiganan. Gishkishan ani minik ego gidep seyen magutas ga ije toyen. Inda suttab je dakubiteg imashkwaya. Midashkiga amnapandan ante ge toyen biwabik ditibiginiganan ima ije tabs gema gikashki kwatan ima tabs ega memwech ine biwabik ditibiginiganan ga ushke kwasowaj ugashki kwatan. Gishpin toyen ine biwabik ditibiginiganan ije ima tabs giga manga an okichaya ga je baguneyag ima biwabik ditibiginiganan je jabo gantinoman tabs. Giga mangwa an biwabik ditibiginiganan je abchtoyen takwanta muchikan ega je bangisinuk ima unje tab. Kita ayan niwen bi jijiganan ke ga dapshko de nagwanun. Ga jushkaman ga ozigag najai ishe nawai api gishkishaman daminuse api nabiganaman ine biwabik ditibiginiganan shigwa atoyen zibobichigan. Chijakabian ande geje atoyen biwabik ditibiginiganan. Niga machdun kikinawa jibian ga ekwag zibobijigan shigo kichipizuneyab mi ima unje chipizuneyab tipa biginan nisin minchichin najai shigwa kikinawa jibian mi ima da unje matse nitam ge nibidesijigan aninge ekwag kitipa bigishigan mi ima giga kikendan anemenik ge nibidesijiganan ga andawenda man dawe shegwai mawach niwen akunanin mininch dawe shegwai mamkawen jish kunaman nishin akun sin mininch anje je biskiganaman kikotas. Api kakina gayayin ine nibidesichigan nigan miwe abachton jijak bi aman ishe odanang na bigishigan ni bidesidun unje anamening guigan.
chahkipian isquach taso nibidesichikan ima utanang nabigishikan je apachtoyen iwe nigan nabigishikan apachton tepeiganak je mamawipian kachanaun tepeigan nasawe nibidesitun apachton nipabiginikan anchton bangi gishpen enentaman Chakabi aman shigo kashki kwataman ini nibidesichikan biwabek ditibiginiganan. Apachton bagwanigan bazagwaigan atun apita mininch apigwajigan nanawe tasing chekabian nibidesitun tago iwe ka biskinigatek ajigije ukijai. Magonan je mashkuwag iwe apigwajigan shigo bagitanan je agukeg bagwanigan. Mi ije bazagwan init tabs nasawe ka biskinigatek ima apigwajigan. Ima gashitawag tako tab gini ko geshe antawentaman ge ije toyen. Mujak apitan bejik ko bejik mina apitan mininch. Anukatan bejik nibidesichikan minik je gishtoyen shigo mi je ane gishkikwataman. Mi iwe je tutaman tasing ine nibidesichikanan. Tawinan ako bejik tepayiganes je pahateg bazagwayigan ima bagwaniganing. Kashkikwataman sipopichikan. Ima nigani kinabigishiganing gishkishan nawe ima tepaganing unje sipopichikan. Nashipitun sipopichikan shigo agustun ugujai iwe sipopichikan mima nishtam kagi gishkishaman tago nabneikan nigana iwe ushki kagi gishkishaman. Pindige biskinan zagakuun kema bazagwaun mitash kashkikwatan keko asam pesho kashkikwasun ima sipopichikan kashi wapateyak. Kwehkinan sipopichikan shigo apachtun bagwanigan bazagwaigan je agukeg ishe bagwanigan. Bizanigwa apachtun shabuneganesan je ine ihtegen megwa kashkikwataman. Kiga kashkikwatan bejik nabanei shigo mi bejikun tutan kwehkai. Kashkikwataman kikutas. Minjinish kwehkai kikutas gishtoyen je agukwash anagwayak. Maji zagakuan anamaninguikan ima ishe najai. Kashkikwatun mamau tago wakokwasun shigo wawakokwasun je mashkuwagi kashkikwasun. Mi ishe mamau kwatun makut. Kashkikwash kinagwayak. Napunan nagway apita kika animakusin shigo ikutak kika ashigijisitun. Zagakuan shkwayiginung mish kashkikwatun. Zagakuan ugujai shkwayiganing ima gimakut. Midash ima unje najai zagakuan wetin hakeshpiming shigo ushtun je biskinigadeg ima ugujai shkwayiganung gishpin ishkuseg shkwayiganung bagwanigin. Mi ane ishi kashkikwatan kinagway. Mi beshikun tutan kwehkai. Gishtoyen iwe biskiginigatek shigwa shkwayigan. Nishtam ishichigewan. Apichtun apita mininch apitadeyak apikwajigan unje shkwayiganing agwayaw ushkwayi ginagway shigwa unashkating. Apshtun bagwanigan bazagwayigan ima zagakuan jeminuseg apikwajigan. Kashkikwatan chigai apikwajigan. Kashkikwasun chigwayakwa kema jemzine kwataman. Kuma iwe kutak ishichigewan. Nishing biskanan agwayaw ushkwayi ginagway shigwa unashkating magut. A quarter ako apita mininch tasing. Zagakuan tasing biskiganaman mishe teteba kashkikwatan taso gashe biskinigatek. Mishe ane joshkoon gishpin nanawe kuchin kashkikwachiganeya gishkisho. Mi gishtoen magutas.